Ono što hoću da kažem, s vremenom ljudi su siromašili i prodavali stare stvari i ostajali bez starine koja je toliko dragocjena. Oprostite, ja osjećam neke bolove. Ja sam kazala to da povremeno osjetiš, tako da znaju. I samo koliko možeš dati. Ali ono što hoću da kažem, da je pojam kapetanskog salona skoro iščezao. A ovo je jedan dragocjeni ostatak toga. Bi li neko dao malo tečnosti? I što sadrži taj kapetanski salon? On sadrži, kao što vidite, najprije pretke, portrete predaka koje sam ja dobrim dijelom razdao mojoj djeci. Ali eto, nešto je tu ostalo. Onda su tu portreti brodova. Portreti brodova koji su u stvari u to doba staro nosili ekonomsku i kulturnu karakteristiku vremena iz koga su nastali. Ali ono što je najvažnije, to su elementi u kojima se živjelo, a to su Venecija, gdje tamo vidite jako lijepo zastupano sa venecijanskim, sa morima, ali ima jedna pojedinost koja može biti neobična. Otkuda to da, evo na ogledalu kapetana Filipa Radončića, da se gore nalazi istočna karakteristika, zapravo njegov grb. Polumjesecom, ja. Sad ima tu jedna priča koja je, mislim, se non è vero e ben trovata. A to je da je Filip Radončić na brodu vozio jednoga turskog pašu. Međutim, došlo je do teške bolesti supruge toga pašu. I kada je Filip došao da pita šta da radi, jer u ono doba nije na brodovima bilo brodskog ljekara, jer Filip je odlučio da promijeni pravac broda i da uđe u prvu luku gdje se nalazi doktor koji može da pomogne. I kada je to učinjeno, njegove supruzi je bilo bolje
taj paša želi da se oduži. Kaže, ne treba da mi se odužite, to je ljudski, to je ljudska obaveza koju smo mi imali. I da bi mu se ipak odužio, paša mu je poklonio ogledalo koje je naručio za sebe. Naravno, sa znakom isto naručenim, a to je njihov grb. Jer, eto, to bi, mislim, u nekoliko riječi bila karakteristika kapetanskog salona, koji, nažalost, mislim, ima u veoma malom broju još preostali autentični. Ne znam kako je kod vas ili kod nas je to vrlo... Da, i više su po muzejima, ali ne ovako baš u kućama u kojima se živi. Vrlo kritično. To je to što je. Ljudi su prodavali, naravno, čim slabo živi i nema novaca. Tako prodaje te stare stvari. Ali mi smo eto uspjeli da sačuvamo nekoliko stvari bitnih. Da, zaboravio sam za nas najdragocjeniju stvar, a to je zbirka oružja. Zbirka oružja koja je jako raznovrsna po provenijenciji, koja je jako dragocjena jer oružje je bilo sastavni dio života. Bez oružja se nije moglo izaći jer ste bili u životnoj opasnosti. I zato mi je drago da smo ga sačuvali u tako reprezentativnom broju. Ima jedna isto dragocjena stvar, koja je dosta rijetka i u muzejima čak nema. A to je ako će neko da mi doda tamo u čošku. Misliš na... Kopije. Ne znam, ima i slika i to. Ti to dam? Ne mora, može. Samo da vidim. Samo je da vide ljudi. Šta je? To je bilo isto jedan dio toga oružja. Sad da me ubijete, ali ja mogu da Misliš kako se zove? krijem mojih 99 godina. Ali pomozi mi se, možeš sjetiti. Helebarda. Helebarda. Bravo, Helebarda, bravo. Helebarda. Helebarda. Eto tako. I To je to.